Kurumjari, ELITETV na sandokjaba cinema spot permit yang tabiriba pumnamakpo ihan hanbamaktada Nongthombam Amritana taramna okjari. Cinema spot ki ngasigi episode asigi akhanaba guest asi one of the most creative and artistic minds and visual artists, cinematographer and photographer. Mahak asi 2021 gi Goa Film Festival dasu 75 creative minds of tomorrow haibagi selected oikraba miyo amani mahaki hanbat work Samnava Hariba directed by Surjit Nomaikapam Hariba film asida masamak cinematographer oina work to wiraba matungda debut work asida su best cinematographer award sum phangraba amadi mahaki latest hipna gojia hariba mamang thida release tawkriba film asisu habadi short and mid category film gi Kolkata da tawkiba film festival asida su mana phangraba aduguma misak amani matang asda akogi ngasi guest asi saktapagi tanja malojage Tushar, Nongthombam, welcome to ELITETV and welcome to Cinema Sport. Tushar, ihan han ba muktada inaksaning basi Tushar gi first work habadi debut work se samnaba hariba Surjit Nomaikapam na director ba film sigi matang sida work tong hibani ko adada masida first debut work cinematographer oina work tawrabaga release tawkra matang the Himalayan Film Festival da su isa mana best cinematographer gi mana phanglakhi aduna masigi matang se did you expect it and phangraba matung da su comment feel tawgi have tare ko sigi first work the sigum recognition achobam phanggi base basi matang habi okay aina du first time work to bisi da ko da su cinema na posam torok pai tare ne magi short film tawninge du gi cinematographer later di dum happy ko piro no ko ai su dum first time yenge na ina on the hand mana dum law tower se ha kan da sanga taw bune ba taw gan sida koi ai zo haidi experience of first time na adum director hai pusin go ina dum nam na ko na bai tare ko ade dum dasus ke dum ai gu di haidi khangna ba kui re ko dum magi working so ina hana dum kai hani follow taw la poi ba na magi style kha bu de ina khang ba adu khang du dum mana hai ba pot sin do ina dum follow taw nam me nam kan du ai ke su yam kai na di expect to ko poi ken mai ti bu ko adu hai matam du da dum kaya ini film tu dah adum dah sudah power ningi bawa lagi poching tu adum film tu dah tanah bana tu main tu hot lagi baik tarik ni adum movement ki dance ki film ni dance film ni na experience mati masum ai hai di dance ki movement ni number je hai di movements ki matang oi bena just still loi ne di torum ka do man de movement men de capture tong na bhana ba hai biro mati tu hai di moi dancers sing na move to sing ji ina dum follow to number ki matang am yaw hai tare ko aduna moina dum makha da on tar so isu makha da pakthara ga dum hai jagoi sab ki step to ai su dum camera pa ga jagoi sa hai moina left right up and down every movement ki flow do aduna dum okay happy ro me to experience ta ni okay power ba hai di ai su ka ni camera to pa ga dum ka ni moi ki dance movement dum movement dum yaw da to hai tan left sali chat pi mathak hogole hogot pi kumthari kumsabi dum to na hai di yam ka ni experience ngon sam tin ngai immersive experience am oina isa gi su man hobby ki ba hai di camera to par kan da nam dang nam ta ba to ko engon da hai manung yong na yam tin ngai bam phau re ta re ko film dun flow dun nang re ba ade hoi main to kan da tung da hoi Malian Film Festival khale khole hai re ko adumai sum to lak hai ta journeys aduga isana zu filmmaking gi hadi filmmaking gi field sida hadi changning pa se mamang dagi dum pi ingai dagi hana dagi dum leibirak pra na traga madu gi film duna dagi trigger to ka ise filmmaking sta changning na habadi ai gi sagi so film am puthoke kana adu wakhalun ka se adum dagi lakhi pra kamai to aise asim modi kan to bune photography dagi la ai ba ko 2012 dagi ise photography sum to re sum to la ko sina aise delay dam change ko adu kan like ta matik chuda mu haidi amu tu re ba ko tu ko sida ina ada sum haidi tenak pa sum hanjing leidina ko adagi moi sum tenak pan sida adum filmmaking gi line da leba han mem tenak pa tare moi dili la kan ai nak tam sang bia ko pirak pa mem leidina ko adagi moi gi ada keno film am to re ta sum chat la yeng mo kot pa han haidi han adum photography gi photo changrom ni na adum adugi kaya ni visual art ki pot da pun ba mi sing du dum mai line dum mo leina bani na mo ha ko sing chat pokot posum to dai dum film king zo ina sum kitang khangning ngo bai tare ne andai du ta tanjana ki bai tare da su ki film mama na tau sa ko du gi dum how gi na tawning baga adu da gi ding sa gi opportunities presented itself ko adu du ga chana gi dana
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯁꯥꯔꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁꯠ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯍꯤꯞꯅꯥꯒꯣꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯏꯟ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯃꯤꯗ ꯂꯦꯡ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗꯁꯨ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯞꯅꯥꯒꯣꯖꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯪꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗꯪ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯍꯤꯞꯅꯥꯒꯣꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯕꯤꯠ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯥꯎꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁꯇꯣ ꯈꯪꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯖꯍꯧꯗ꯭रे but still ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯀꯣ please can you just tell us a little bit about the movie ꯍꯤꯞꯅꯥꯒꯣꯖꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤ sleep and ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯨꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯎꯠꯂꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯝ ꯑꯃ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯤꯔꯚꯥꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯦ ꯄꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯥꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯥꯏꯐꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤꯀꯦꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ the myth of Sisyphus kind of ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥ ꯅꯨꯡꯗꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯟꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯋꯥꯠ ꯏꯟꯈꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯨꯞꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯂꯨꯞꯇ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ breaking the cycle ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯦꯞꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯃꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤल्म ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯖꯨꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯅꯣꯕꯦꯜ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯤꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤल्मꯁꯤꯡꯁꯦꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯨꯁꯥꯔꯅ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯤꯡꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ you are already a photographer before that a cinematographer ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ you know how to look at the world through a lens ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ artistic ꯑꯣꯏꯕ freedom and artistic and creativity ꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ express ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ experimental film making and experimental film medium ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ niche ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ experimental filmꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯃꯤꯁꯦ experimental filmꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅꯗꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯤ ꯇꯧꯖꯗꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯐꯤꯂꯝꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯐꯤꯂꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯜꯂꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯂꯝꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯂꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯣꯅꯔꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯇꯔꯝꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯅꯟ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯣꯟꯔꯥꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠꯆꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯂꯤ ꯀꯨꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯤꯗ ꯂꯤꯟꯆ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯕꯤग ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯔꯁ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦꯜꯐ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯔꯥꯀꯥ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯐꯤल्म ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯖꯣꯟꯔꯥꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐꯤल्मꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯤल्म ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯨꯚꯤ ꯕꯐ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯚ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯈꯔ
खरदंगना सिगी से चंगंगा अदुम येंगी अदुना आइन हंगजनी मो वक्फम दि तुषारदा हदि मणिपुर दि एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर सिंग से हदि सिंग अमता बु लेतबु तुषार न अहान बबु ओइरमगनी मसिगी मतंग सिदा पुसलकपसे अदुना मसिगी मतंग दा हदि यूथ सिंग ना और फिल्म मेकर सिंग हदि फिल्म येंगिंग बसिंग हतारे मोगी साइटेगी मसिगी से कमाइना मसि से रेस्पॉन्स से कमाइना लाकनी न खनबी मणिपुर दा सेगुम्बगी जॉनरा से aina haidi wari marktam su aina wada home nei film gi se aina sum film making gi sum lakan hai tare ko da chaw bu thiam aina hojik siom gi toi se ma su film make my film hana haidi koina dum yeng lem yam nungai ko dum inspired to gi film yam leiba ma gi humra ado ma gi film sing do experimental ngak tane ba mai di aina sum khan bada 2009 89 ado da nang vi film to ojini mai se ado my film je experimental to oi ba ko okay ado mai du gi ngor matung su ngonda dum experimental film gi genre am lei ha ba gi pot su khang po su my film do dai ni hai tai okay ado mai sum lak pan se da haidi experimental film je ai gi mo ni ko haidi koina express to ning ba pot se haidi ke hani film am nong kan da फजना बोय नम्बर तब आइ तारे कोई इसादा पावर सिंग दो दो कयानी फुल लेर बाय तारे नको हाइदि सिमियम दो रिलीज तौगिनो पोट तौगिबगी मीडियम अमने नोइना खल्ले तारे को हाइदि एक्सपेरिमेंटल नम गांसिदा ऑडियंस ना गुम्बा येंगनबा और हाइदि कोइगी फिल्म जे सी फिल्म सिंदी हाइ मयाम येंगनबा नत्रगना तोंगाना सी फिल्म सिंदी अदुम हदे मार्केट वैल्यू लेकनी काइनगा गुड फिल्म नि काइना पोथो कोन त बिदाय तारे एक्सपेरिमेंटल दि कितंग कहनी पर्सनल कितंग ओइ रेबो को हाइदि पोचिंग जे ऑडियो विजुअल गी का सिदेगी हेना वा मान थो ओगान हाइ तारे को नंग हाइदि समना कांद एक्सपेरिमेंट तौदुने बो होजिकी लैरिबा मीडियम जिदो को दुगी टर्म दुगी रिलेट तौइना दुम एक्सपेरिमेंटल हाइ हिनो को अदुमाइना हाइदि नंग फिल्म दुदा दुम पेंटिंग यावसलक याय दै नत्रगना अतोप आर्ट फॉर्म याम मिक्स अप सलक याय को अदुमाइन तोरगो लाकपसिना हेना एक्सपेरिमेंटल इन खल्लेबो को अदुगिदो हाइदि हुजिक से अदुम अखोइगी लमजि लै मी सिंजे अदुम स्ट्रेस कुंबा कै कुंबा याम थिनो वांग लोइन मक अदुम लैनार वांगतने अदो आई गी हंदक हंदैना फिल्म अम तवेबो को अदो हुजिक लोइबि तोरे दैसुदा आइना सी फिल्म सिदि अखोइगी पोएम्स कुंबा अदगी मूवमेंट्स कुंबा मयाम यावेबो को अदु पिया पोचिंग जे अदुम हाइदि आर्टिस्ट मसाम सादुगी ओइबा तोंगान बा मोगी स्पेस अम पी बाय तारेने अदु गांदा पिया आइना फिल्म साइन तो फिल्म तोंगे आइना बैकग्राउंड अमा थम्मेदना को अदगी मोई की सु अदुम हाइदि फिल्म दुगा आइना सिगी आई साइन तोरगा फिल्म नमदुरे सिगी मूवमेंट तो बिरो हाइबन तो मोइ सिगी वरी साइन लेरे नोइना सिदा एक्सप्रेस तंग मूवमेंट खंगदे अदगी पोएम खंगदे दुदा एक्सप्रेस तो वन हाइ कांदा दुम मोइसु दुम मोई की मूवमेंट का अदगी साइडिंग यावरिबो को सियाम जें कांदा लोइमो रिलेट तो ngam bai तारेने कोइगी कोइसे दुम कहनी सिगी लमजिदा दुम पुलत लेमिनरोन मिना हाइ तारे को हाइदि कैगुम्बा दुगी आइगे दु फिल्म दो दिल्ली मसाम द तौरकनम कांददी दिल्ली मसाम गा इगा तौनमिना कांददी पोतो ताबा ngam हाइदि माना सिगी लमजि लैतन फाव ngam दो मैम लैरिबो को अदा कोइना सिदा पुलत लेमिनरोन मिना अदुगी नुंगाइ तब कोइदा वाबा कोइना पाम दो मैम सिंग दो कोइन समाइन तो फ्री होइनि खन मैम सिंग दो अदुगी मोइगी आर्ट फॉर्म सिंग लोइमो अदुम फोंदोरे हाइ तारे को दुमाइना हाइदि दुमाइना आर्टिस्ट सिंग सु समाइन तो कांदा वर्क तो मिनर कांदा हाइ तारेने सि पोचे दुम हाइदि सबकॉन्शियसली दुम लोइमो अखोइ दुम रिलेट तौरे बा लास्ट दे हाइदि माना खलिदुसु अइना खलिदुसु अदुगी आर्टिस्ट सिंग खलि मैम से दुम अखोइ सबकॉन्शियसली काइनम दि लोइ माना बाइ तारेने हाइदि लमजिदा पुलै मिना हाइ तारे को अइंगोन अदुमाइन खल है तारे अदुना अदुम एक्सपेरिमेंटल फिल्म नमनिंगप सुम हाइदि नाहासिंग लैदना अदुम आइदि दुम ट्राई दुम तोबि हाइनिंग हेबको मोइना अदुम एनी genre की फिल्म है तारे अदुम मोइना अदुम पाम तादि दुम एक्सप्रेस तो होंगी जगह अदुम कहनी मोइना पाम बदु अदुम लोहनिंग है दुका फिल्म मेकिंग से दुम हाइ मखा सुथना दुम मोइना अपामों है तारे अनुमान तो होनी है तारे
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯇꯨꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯗꯦꯠ 3 ꯑꯣꯒꯁꯠꯀꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 3 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯂꯨꯖꯅꯦꯜ ꯗꯤꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯨꯁꯔꯒꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠ ꯏꯁ ꯗꯤꯁ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯣꯔꯠꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯗꯤꯂꯨꯖꯅꯦꯜ ꯗꯤꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯦꯆꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯠ ꯇꯨ ꯊꯤꯡꯛ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯗ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯃꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯣꯏꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯄꯣꯏꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥ ꯊꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯇꯤꯡꯀꯣꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ poetry session haitare ma dum tawbnebako ado aigi film ayamba taw kan sida madi dum hawbudagi dum aigi dum walk tawminare ado aigi walk sing ma lo yaw haitare ko ado main sum tawlak sida hai handaki film sida ado maga walk tawnu kan sida ko magi part am yam chong yaweba sairing magi poem sing magi hana phongiba sairing lyric sing leibako adagi dum haidi mana sairing kala khule haitare sai aigi film sida dum kai hani film sida dum sanaraga wari adum pulon chatmina bai tare ko adu mark sim nei aduga movement sing su yawe ko movement sing sina kaino ne sumit victor adagi kaino tension na moi anga hum lei ko moi toroga dum haidi moi su adum experiment to pamba artist nei tare moi contemporary dance antana sum yam sabane ko ado adum haidi moigi movement sing dune adagi hojiki kaino gi patwan gi saiding se tro kan da film je on banai tai adagi muk sound su dum da santanu lei amako ado ma su dum magi sound su haidi adum ma su dum experiment to pamba hai artist ne ko ado ma su dum sound ma na pai ado mai sound matang je ai sida nakutang sum share tawgebo sound system kan sida ai su mon da hare da satunu na sound system kan sida dum da satunu pa mo dum yenga dum sembiro film ji sana na mo da hai kan sida sound system kan sida no ma la on to moi sat lebo sound je sumai sem di ya ba yong on to kan da ngasai film sigi film sida koina keno ko ta dune picture kra tai duna ko ai di big visual sin ta abja sida mana magi keno hai tare ne iPad to ko magi software mi yawe ande dum sai gi kino se sai gi film si gi visual se thamakan sai web am sat le ko web si sat kan ji sound form to wai tare okay si gi sumaina lerem ba sai gi frame sing se si je web lor kan da sai gi sound to form to ne ba very interesting si gi sound na mana film to use to wai tare ne so ndo kan ko je dum walk to mi no kan am nuai tare mo si ko haidi koi dum pula kan dum haidi hande su dum walk su dum pun dum hai tong nam yam yaw re ba aduna dum khangna bu do hai tare ne adumai to kan so ndo kan dum walk to mi na re habadi film ase habadi hiram kaya amada leiba artist mayangi pulak collaboration do asagi to share sena medium ama film sida piraga habadi sigumba gi type of art forms e khone theater de di dum uba phangba yawe habadi theater de di sometimes sigumba gi art forms yamna seasonable adubu theater gi experience ka film gi medium gi yam khenei aduna I think aina khanbada basigi film je sigi se pura aga maybe film yengba audience sing da sigi film ama phanghanga do ba male ne sum tajabada aduna so we will wait and watch sigi tang hum tholok pase basi ngamina rasi aduga kamai tawe habdo ko su yengjage aduga makha tharak pada tushar aina khangning base tushar gi within hana ngasai gi film amasu leiko 2023 oigadar mase 22 masigi se masigi within haribase description da so it's about inner peace haribagi matang da sida yamna pi ko okay aduga tushar ana makha lakcharing base tushar gi work ama within 2022 da hojik release tawkiba adagi di film asisu in
Emmy Awards, JCS International Young Creative Award New York ki selection se thak raga masi ki finalist oina su oi ki masi ki film se, and this film is si se yamna inner peace ki matang su yamna dual tawi ko aduna masi ki matang ne lak chaning ba se inner peace is a very personal thing hai tare mi khudingi aduga inner peace se thi ba su hadi thi na ba masi inner peace se lak na ba hadi movies ta su yamna mainstream oina mayam am su putho e next su every kind of philosophy da su inner peace se lak na ba ki si ki lambi se mayam am leire adu ai lak chaning ba di inner peace and Tushar gi personal philosophy hai tare ko Tushar gi personal philosophy da kamai na hojik se leibiri aduga what kind of philosophy that you dwell into ko aduga masi gi inner peace ki matang da sigi inner within the hiding of a message se masi se kari haibining bano adum tanga thambi okay sigi ke one 1 minute ki film ne ko sigi se dum sahi khuding gi dum moi sigi se kan taw ne tare dum film sing dum ko ne tare 1 minute ki ada moi gi film sing se haidi yamna peace ki poching ata oi ba ko haidi peace thi bagi hai tare ne ko amai to ai gi film du na point to ge kan haidi within ne ha do adu dalai lama gi adum hai direct khara lei ba ngon ko mai su par kan da ina hai ma na hai ba khara do adu film du da oina utpan hai tare haidi koi mi sing loi mak side loi lei dina ko haidi kai gumba light and shadow gi style Saurakan da ina pari poto haidi zum for example hai tare ko aina sam thak tar su sa do saurakan da kap to langa adum kahen su yadune ba adun ta da atopa option nam da adum kahen su yadune ba ko to baina haidi khoi da adum khan mangam bagi poto lei bani na hai tare adu gi do option ji lei hai tare ne haidi violence oina choose ta godra natragana koina adu to choose ta godra happy poche na haidi peace ai poche dum isa isa manung da loimo yauzer lem ne ko che ba isa gi choice ne haidi aina haidi aina pra nungai ta tar su haidi aina kamana react to ge habe se hoi du gi convert to ge dana to pa ways mem nei dana ko adu gi pot na ta ne adu mai oi gi ne film da adu de ge dum creator ki bang sai se personal philosophy ga dalai lama gi ngai gi teaching se pam jaba ga dum pun atiam phajai habe de 1 minute khatang oi raga su habe de yengbal oraga ai se ani ra hum la khanjane yengi samag bhaba da habe dare ko very beautifully put have the light and shadow ga taraga adigi masi se it speaks to everyone ayeng mami khodi mag ta su relate tong ni na khali and a very good work aduna dim tang na sai commendable getting good work for that aduga makata na sa tharak pada to share you were selected as one of the 75 creative minds of tomorrow at Goa Film Festival to oikiko aduga creative minds se taseng na haraga di hauze kan gi matam de creative mind se yamna what le aduga what pada sunata na yamna sunam dhare creative mind se maram di hauze kan se artist ki freedom and artist ki creativity se politics am changsalak paga maram oiraga yamna namdha ba se yamna theinai magi artistic freedom se yaiga yadega film making da so koi dum censor board ka leidana sigum bagi matang se mayam ma theinai ko aduna aina lakchaning badi how can a creative mind flourish ka kamaina creative mind je ko yokhatlaga thamgani masi creativity se yam darka lei society amada it's a very big part in a society the human myam ama lei society me flourish tong no darka leba mafam amani the not just art and music khatana ta creative mind as me khodimak to lebam thoi magi in different ways adum creativity se uchagi haba myam am lei ko aduna a person and me society ama kamaina masai creative mind ase yokhatlaga and flourish to holaga thamgani or Tushar gi mot thambius da sai keno ki poche khoi gi film amana ta su art form to kan da sai gi censorship le ko pa and khoi da thing ko mayam si de dum thai da gi si poche dum yor lai ta aduna bo khoi gi haidi censorship ke ko certificate longnai ne ba si pu mayam je moi du su hai kai jaga an da thing ma ga yoi ne bo adu gi do artist sing jidi samna kanda creative poi doi ne ba khambra dugi haidi moina thingi sing do dugi do creative ways da koina utpya ba lambi do thira kan utui nai ta ne haidi kai hai ni koina pot ama uning go do masai ya da hor thing en khala sine ko thing ta di atopa ways moina thingong amoi da ban tragana haidi atumaya na pulop num ying be ba pot hai ta tongana dugi do perspective atopam da hai tare ko metaphorically represent to gira tragana topa audiovisual use to gira topa ways me am lai tare aduna bu keno hai ne hai di creative art hai ne hai di pot to creative
ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ Affected ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Artist-kidi limit lebam thokte-ba. ꯍꯣꯏ Artist-kidi different ways to express. ꯁꯣꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯉꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯔ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯡꯉꯦꯅ ꯇꯣꯛꯄꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯅ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯎꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. It's one of the express taunaba medium amaneba pasigi film su yamna phajai Tushar aduga makha tane lakchaning base ngasagi Goa gi film festival hariba 75 creative minds ki masigi event asidagi select tawki base matam 2021 da matam hariba Tushar gi work simaga and the monsoon of life hariba 2001 da it's a very poetic kind of monsoon of life say the nupi amana masagi nong chubagi monsoon of life sida mana wari ama lira ga adum wari ge hairaga hade nupi amagi voice tagi taraga liraga tawi masi su yam phajai aduga hariba matam and monsoon of life matam sina it's about time lapse ulaga and also depicted about covid ki manungda ngasagi covid ki manungi thim do yamna samna yamna tena very beautiful way the utlaga tawbo matang ne duna masigi work kani sigi matang da Tushar gi experience habidi kamaina sigi conceptual concept gi na masai puthokpagi matang gi process to kamaina laki masigi matam and monsoon of life sahibi samnaba number lower ko adu lower matungda ai sagi film du matam sine sigi se kwain tawge kanda keno gi da moi gi nes cafe gi matam du da kenom tawgi haidi film ka yani film gi ko competition hagadra ama tawgi ba adu kanda da haidi corona manung gi amta haidi yum da gi su kya kan thonga ya da matam du ne ba ko adu moi du da film festival haidore keno tawbu film gi competition okay aina du da yawgi ba haitare ne adu ni film ni kem ta ko pudi kem ni tawgi de ko ta so ai first film oidu ne ba du na haidi first film oidi isana direct tawsa namje ba haitare adu sigi se time lapse not oi ba ne ba aina sum haidi time lapse film se thaina aina keno torngai da haitare photography torngai da dum time lapse ki pochi dum yaw la e ko aina sum haidi film da on thok tar ka ai tawni ka aina try dum tawni ba haitare adu da duma haidi matang sana dum nang re tare ko si punima nam le maso adum keno ne artist ne mangon daina so ta work tum ko se kan dum man hoi ha ga dum maso dum kai hai ne ai ka dum work tum se kan dum maso dum ya bi de ko adum mai tor kan work to gi ne dum adagi monsoon of life sinam kitang kai hai ne sigi kitang poetic su urga sigi se keno ne hai tare ne isa antagi Tokyo pot udene ba haidi si pose kitang personal oi ba ko hai ngasai no pim zan li wari mem do adum haidi aingon Tokyo wari haidi personal experience to okay ai gi wari nei tare okay acha si film je aduna haidi kaigumba duido adum haidi nupi na li ta di na khalla kan da mai to another perspective sagi amana isana bugli haidi taza bagi muong da su okay yamna phajai a very good idea and a very different take at your personal story habadi to me had the personal experience ngakani how we experience life asibu adum art form digi through the lupanga tani ta sen haragadi adana adudu bu art form se makal mayam ma suna balai ne hadi loiba naidri bani habetare adugo Tushar se adum makata na chatharak pada Tushar se and many other themes da su yamna work to bagi manungda ngasai ge drug abuse ki matang da su ama yauri Tushar gi work da habade drug abuse drug victim adigi addiction gi matang da mi sing si gi mind je kamaina work da we have is utpa adigi addiction khodi maksi su mo khoi tokning banga tani mo addiction se learning da banga tani but through some habadi ngam da bana habetare ko addiction is also a mentally affected by psychological report amani adana masigi work hariba nang ai akhoi ahongba sida hongdokpang hariba film asi yamna fazana in black and white depict we and a very good narrative also
in that film. So tell us a little bit habedi kamaina sigi matang da namning hibno and how did you kamaina sigi picture sigi mong da taro ko utke ngasai gi magi makok taga plastic bag ka hapa ga tawbagi so hadi utpadu da khoinu su ubu da ma se da wa abazu male ta sai struggle to ubu da so ko filter we habetare ko aduna sumaina tawgena kamaina conceptualize taro padagina puthopase Tushar gi mind da haitare how did you come up with that idea? Sigi 2022 or money ko book to X 2022 or 23 sab 22 male book to X na male the moi ki film festival to gi ba de the moi na film do adu keno haita competition na to ba haita ko drug abuse ki matang oi hi bane ba adu ti moi ki adu the young ba nam gi film na haita ne adu si positive mai di kai within do go happy pit adum kitang kitang adum mana bai tap ta power haita ko ko this is drug abuse to kan do da haidi adum masa manung da yoina sendorok pai tare ne dona ngasai gi film title do nang ai khoi ahong si do hong tok pa hogat lo na hai na ko adu sigi se dum isa isa da gi dum change so gi matang hai tare do adu hoi adum drug abuse to mi sing masam sa do na di dum phorong ga drive de sab sab di khang ni khang jitri ko sumila de khang re ta ai gi perspective ta mai na hai di isa isa da gi yoina change to we are jaga am lei have bagi pot the mind to nai tare hadi phazu phaze aduga I mean khan bada ai sigi matang da isai go ni personally ai ka ha tare psychological aspect of addiction gi matang ja hana yamna pazaru ba matang ma yaw gi ba tare adu moina su yamna hai ba se kari gi damakta any drug user se relapse thuna tawjel tawra ibano ha gi maram da moina men maram pi ba se masa se manung da gi ma se sigi se tawning bo or phaning ba se pok tri khai sigi se adum lakani aduna it depends on the person hadi mapan da tigi pire ibe help me am city it's only external it will only last as much aduga makata badi basada loi leire haba aduna ingoda si adugi ngasai gi pa gi be khoki be gi legi be gi thengna bade am phazana depict to bodo and I appreciate it a lot have that ko amna phazai aduga makata na Tushar line laksani masi hojik hadi Tushar gi delusional decay samadi handak hayeng hakche sida mo screen tawdare but after that are you still working at the upcoming projects kai lei kari area da mo deal hadi karam ba theme se work tawni karam ba theme se puthok ningi habadi to the public ko karam ba upcoming projects kai lei khara thamba ya ga thambi project se dum hani pending su ma'am lei ge tare ko hadi ai gi documentary su ai try am to gina lei ge tare am ko sima lei ge dagi dum taw khan bi ma'am lei ge tare ne adum ngam dam tu di amu lei ge ko ando adum experimental so dum ai na ai ge wani dum experimental film ji da dum sati satninge hadi dum hen explore to ningi ba sum kan sai ne hena nungai ba oi ta ngon su hadi free oina aina walk to go ya bi jaga ma phang bi ta ngon phangji bu ko adumai dum ai city dum yari ge adum ngam mi ti dum tawini na khal okay adu experimental films in Tushar gi saya man who's short to mid length am boy aduga do you ever plan to make a full length feature experimental full length je pam ni bu ko hadi ai so hadi film school lak pan ton na film din dam nai dum tam bai process am lai bai tare ado ai gi handak ki khoi latest film sina ai gi khoi sang film oi ne ba sigi se adum khoi sang ba se minute kun le kun mari swai da high lai ba ko ado gi do adum hai khoi hai di full length se ai su dum tau gi di khalle ado hai di adum ka hani tam loi tri tare ne ado gi level lu yong na ba lak na sum lak kan da adu di hoji yaudiba ni khalle adu tawkini tawdi tawrakke habagi plan di lei aduga iroi lorakpada Tushar aina hang haijaning base to young aspiring filmmakers and video journalists video artists visual artists me amama khoi Manipur da so ko social media so me amama uba phangi masai yamna talent yamna leiba aduga maikai chumaga di moisu maybe if they were given a platform moisu dum ngamgada me amam leire aduna segomba young filmmaker sing sigi film hiram sida changak ning ba khaidak kari advice pini kamai taraga moise moigi art form se preserve taraga hena puthopang amnaba honabada kari advice pibi ningi habi okay quite first haidi young filmmaker hai tare ko point thing adu se budget sima quite first thing na ne hai tare budget is a very big issue ne basi se sigi se dum low budget ta dum tawna ba khonara kan hai tare ko haidi hoi kai gumba adum hai paisa leiba mi oi tare dum ya gi ko adu da tare dum low budget ya bai se adum nangi friend circle hai tare ko mayam mating pangraga hai tare ne maina dum ba tawsum yai adagi nangna pam ta dum low budget dum ngasai waste mayam tv ya hai di kai ai ni
camera hay đấy hồi dum phone camera dum nam tar dum film dum oi dune ba ado kai gum pu ku to ke khan tar de dum low budget ta kamaina minimal oina film je quality link putok pa gi dum khan be ai tar hai di film amagi koi quality se aina sum ai gi mot ai tar ko sidi hai di koi gi audio quality adagi koi visual quality sum na ta bai tar ne ma gi manung da yaw pot content se si si am ti maru oi na khalle hai di film je kai ni pung ama sang du ka the 1 minute muk sang film ji ga si pot mem si sigi film ani hai di aina film je makan kai ni comparison to buda compare to win natte ko ta su hai di film du manung content na di ya maru oi hai tar ne hai di 1 minute to palong thongum ta de dum dum low budget te na na film dum nam be hai tar ko so to kan da dum try to ni nge do hai di dum hoi film school da dum ngam ta film school dum top pe hai di koi no su phangi ba experience mem se film school sa ro kan da di he na phang du ni no hoi mafam amada da loina mak consolidated oina phanga ka doine ba aduga mana tawningi ba dudi hono be lepi da ba si da leire ba aduga to no thau ta ta chume aduga tushar koina sum artist kaya ama su dum wadi sana ba matam da su adum hairak pa dum palak pa se main struggle main challenge say it's always about budget and financial ngasai thada bigada film making sida yam wadli have say filmmaker khudimaki adum harak pa wafam amoi aduga manipur sisu habadi yamna apikpa market oi jetaraga jo khoi manipur ge filmmaker mayam am se mapan lam da chalaga adum mana mayam am puruga su dum laini adudagi di mogi film sina mo khoi sida adum hadi cinema hall ka kaleres mogi film sida documentary film kan da yam oi benin heta kapaga mayam na su u phangdaba adudana mogi recognition se manipur film gi di circle natana kayana su khangde magi reach se next budget ki matang sida lak matam da always an issue amdum oi ko aduna matang sida Tushar gi site gi government gi site gi sigumagi da budgetary allocation thamhaning bagum leibra film gi area da aduga and the market se kamain taroga manipur da su sigi market se chakokhaningi haibagi keno da si se lorekpada asiga thambi hoi ai si hogringe da ai best example am bijage ba ko low budget ta dum film ji dum boom to ya bai hai tai ne handak ta keno gi da kwatha fam ka ki dun ko kha ba ai gi dum keno ne pun ba manam ne masu dum hai di film je masu ipam ka low budget ta nga tane masu hai di film je kamain to ya ga da gi na ma khan ba mi ne ba ado masu dum namma kan mai si dum yari sine ba ko ado kai ma te ba se hai di kai ai ni matung ina ko na hai di jana khalla kan da execute out ta di dum hai di dum mayam na su dum pam na ba gi pot am dum oi hai ta ne ko my film do documentary ni da su dum successfully dum hai di ticket tor kan dum yeng ni da na ko dum mai na dum to ba ya aduga koi gi hai di film gi budget sai ta re hai di koi gi sarkar gi wa na khat mat ta ba hai ta re ko adum swada su dum hai di mi sing je funding to bi gi hai mi dum leram ba di ya ba ko ado akoi na su approach to da ba gi su oram bi ya na khalle ba ina adu kan da tagi mu film je ka hai ni isana adum free win adum hai di free win adi kai gumba film do mi to pana gumba moina funding to ta di moi gi mo chu adum film do adum yor ko lei ba aduna adum nang gi creativity dum block to gi matang su dum hai di lei ba gi hai matang su dum ori ta ba yaw hai ta ne aduna si matang si am lu po ne hai di ai su si matang si yam kana hai di ka khang bu idri ta ko hai di ai no jin film dum lo ba jing ta ne ba hai di ai ngon da funding to no ko tan to ko yaw dri ba ko adu gi je hai di hoi ai gi documentary ma di ka funding hojik pre-production stage lai ri ba ko si gi je dockets ki mo gi am yaw na udi ka first phase ki funding li phang re ba ko aduna adum sai to na khoi gi pitching to ga ba gi platform sing sum am lai hai ta re hai di dockets kai lai ri da gi to pa kai ni film bazar kai lai na da gi mo sing sing loi muk sala kan da khoi na dum pitching di ya ba ko adu si pot mem je nau na film making song pa mi sing sing na di mu khang ba wa kan khale ba ne hai di adu di kitang guide to mo thau tai khale da gi masa jo kra kai ni thi bai tai na ko sumai to mo thau tai khale adu ga yari kai di dum film making je to kan je da na kai ni kitang ana am nai
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯗꯪ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ lambi ꯍꯣꯏ manggi adagi kadai chattoino khangdabagi ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯣ ꯅꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯧꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯅ ꯂꯩꯇꯗꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀோ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯤल्म मेकिंग ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄ ꯂꯝꯅꯤꯅ खितंग खितंग गाइड तौनरगा तौब तारी आइदी यारोइन खल्ले हाइतारे अदुमा हाना ले फिल्म मेकर सिंगसु अदुम नहा सिंगसे अदुम फजन गाइड तौहनिंग हाइतारे yamna nungai to share wari sa bacham nungai and a very nice concept me amama pubirakna and ngasi ELITETV gida studio de lengbirakna hade to share gi film gi work and amadi manipur da leriba film gi scene siguma mayam de wari watai sabagi tanjama bibi bagi yamna nungai jai and future de to share gi work sing tawba de su dum mai papu view hana sa jai matang asida cinema spot ki episode ngasi gi one episode matang asida luibagi lotion jabagi tanja adu logjage mathange desu every wednesday adum filmmaker kaya ama adum pudana adum lakjage aduga ko ELITETV ga wari sana bagi tanja adum logjage aduga viewers sing na pamjaba filmmaker sing una haning ba amadi wari batai sa haning ba leiraga su adum comment box adum thambiu ngasi gi one di chongthama mitana kaina na baya thangni jeri pinapis